أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إيشف از دخوازم درباره 61 سال برینها وفات کرنا سیدای بدع زمان سعید کردی لوی دره یاد بکم و بوره پارو بکم. سیدای بدع زمان کو جی دەستپێکە ژیانە خۆڤە ji zarokatiya xwe ve ta axira ta dimahêka heyata xwe ku gav bi gav ji fedakariya wî, ji zanista wî, ji kar û kiryanên wî însanekî nimûne ku însanekî bi ilm û emelê xwe hevgirtî li hemberî me ye. Dema em dibêjin سیدای بدیع الزمان او سیدای کو دو کردستان ده ناف دایه علماین ویگاوی مدرسه عالمین مدرسه ویگاوی کو چیان جوان کو سری پیرتر نخستنه درباره مناقشه و امی بیجن بربریا علمی و زانستی و دماغم بیجن سیدای بدیع الزمان او سیدای کو علم وی عصری علم عقلي وعلم نقلي كو جهان يهودو علم فيزياء علم كيمياء علم بيولوجي وديسا علم قرآني علم حديثي علم إلهي أنا أمبيجن كوان علمانا جهان يهودو وسنتزا وانكريا ديسا دما كان بيجن سيداي بديع زمان كو بفكرة مودرن وهشيار بويا لأساسو تملين خوا لسر فكرة إسلامية لسر قرآنية لسر شرعة وخد تعالى جي إنسانية تيرا داخستية لسر فان أساسو بنجهن هفقرتي سيداي بديع زمان جار جاران دي بروجين كو أمي بيجن وك مدرسة الزهراء دا قلكي بنافو دنگ كو نافنداوي كردستان لبريوي لحمو عالم إسلامي كو قريبو روناهيا خوا بدوان علامة إسلامي جبهيفيتي خلاص بك دردك هوا پیش بريمه اوي ديد كو علامة إسلام دمك دو دريجة كو تحقيق شونا خوا تقليد رهشتيه ايدي ترقين اما زند ناف مسلمان عادتنا شرحة هفدو دكن تقليدا هفدو دكن ودشونا خوا دوكن بيجن دشنوتين دهمان جيدنا دجيه كده دبيجاكو بشكل خواهون مروين عصر قرن بيستمينن لبراستي هم بفكرين خواه هم بتيج هاشنا خواه هروكي ون مروين قرن نافين بن ورتاشا تديكو جرد بجن قرون الوسطى هروكي ون مروين ويغاوي بن بوي آواي كو دشونا خودا سكينينا جبو قسم كردستان هم ببيجن كو حزار يك خواندنا وانتنا كو فقيرية كي هم بيجن دكارن جني وجدا ببن جي اختلافي هم بين قواتوان حزاري داكتي يكي آلي زمان و جلكي شاغان و ايدي زمان وان هاتي عاصمي لكرن و وكاي دارك كو ايدي هدي بربي حشبوني و دچه بوي اواي جدست اختلاف اخوا دقل كو بقانسي بيشت حزار قواتوان عسكري هي لي تبدا بعرضي دچه نادكارن مقابلي وي هيزو قوتا خي كو دستي وانده هي خدمتك بينن نادكارن جهبونا خا استفاده بكن نجدكارن دفي عصر ما بجن برامبريه ده دفي عصر ما بسردما زانبون ده بين هروكي خرا بقوم جيران خرا مقابله بكن هروكي وان اوجي ده دفي ما بجن شورا جيانه ده بدن بروان اوجي ببزن و پیش دبچن سیدای بدیع زمان خواستیه هم د ترقیه ذهنی ده هم د ترقیه مادی ده و او که اساس وان او کانا دینه و د شخصیت اویج ده د چرشوا پروژه مدرسه الزهره ده و تعریف کلیه که د اویا کهانه به چه آوایی به هلبت سیدای بدیع زمان هیچ جزاروکتی خواه همه وسا استی خوار نکریه لبر او تشتێک هەیی
يكسر قبول نكريه حتى سردما تحصيل خدا جهن برتوكان چند درس گرتیه و دانیه ویداری چند درس دنیش برتوکا دنیه گرتیه و بوی آوای او برتوکن درجه ده کد مدرسه کردستان داتین خواندنه یک و هم ببیجن بوی آوای سه چهار درس جهر یکی گرتیه و دانینا عالیه کی دنیه بوی آوای نشان دایه کو ببیجه اوانا هر یک جوانا خزینه یکن هر یک جوانا هم ببیجن صندوق یکن مفتاح وان لجم سيدية آواي خواندن وان تحصیل کرنا وان تو دکار نشانی ما ببی داوی دوی طلبه بخواه بوی پرتوکی بخوینه نه محتاجه کو هر روزه درس که مبیجن جوی پرتوکی بده اف نه آواي کی درست یه پرورده کرنه یه دو ماهیک او بخواه لوان پرتوکانه بدگره حتی توان جبرده که وان پرتوکین ریزه ین ده مدرسه کردستانی کتین خواندنه بسایا امی بجن والی وانه جی کو وان پرتوکین مدرن کو علم تازه وانا جی تواج بردکه دخینه ناخواه او بتعبیر خودیسا منفذه که دناب هشو و دل انسان ده بدکه دوی دره ده علم نقله و عقله ایدی دگیجن هفدو ناخواه گاوه جیانه خوشتر دکن روحنیتر دکن نتعصبا ديني دمينة نجي إنكار وشكيتيا مبيجن عقل دمينة دماكو جهفدو جداد بن ين أهل عقليكو تاني خب علمي مبيجن فن وفلسفة قرتنا دناف شكو قمانا دمينن يكو تاني خب علمي نقلي قرتنا أوش دنافا تقليد دمينن استاد وان هردو يكاناج وخولي رادكا أو شخصي كو فكراوي روحني بويا روناق بويا بصايا وان علم النقليجي بتشويقه ويجي وي بجن بفرمانه اقرا كو بخوينا بوي او دكا وبيشا خد بينا دوي هنگام عالم اسلامي كو قانسي تشروسكا كي هيفيل باكاسي نما بو استاد او دكا بجا لا تقنطوا من رحمه الله هيفي اخا جرحمه خد قطنكن ديسا او حقيقتا كو سردس ورا حقيقتا اسلاميه دي اسلاميه سردس ورا مزگينيا وی که در دوان شورشن هری تاری در کوام ببجن چوگ لمسلمانا شکسته بو هیوی شکسته بو بن اوانا نتشتکی حسانن هلبت هیوی اخوه جی باوریا براب عالم وردگرد و بوی آوائی هر وکی تشبیه ده غلط نبه جناب پیغمبر علیه الصلاة والسلام بهیویه که ده کماله ده هنگاما کو تمام انسانا روجه زیوری ده هنگاما کو کسی که نرخواست وی گهداری بکه وی به باوریه که به سیقایه که تمامی پشتا خدا بو خود تعالی توکل به الله تعالی کربو و انسان و دخندن وی دعو و دوزا پیروز یعنی لآلیه کی باوری هبه لهیلادن تمام انسان دن بجیه کی دن بمشن او ایمانکو او پیگریدان و باوربونکو تخوپی و او مرجعی کو خطا پشتا خدای کو کانیا کو تجي آبی بدخوی کو ساغلم به ایدی نغماتیه کو عالم دشره وشده تو هر بجیه آنینا ارکا خواه وظیفه خواه کاری خواه تو مشغولی سیدای بدو زمان یک جوه نمونه هری خوشک بو سیدای بدو زمان بوی ناوی خواه بوی اوکا خواه وی شهرت خواه مزن کو دنگ دایه لکردستانه برای خدای در سعادته دايا اسطنبول بوي بروجا خواه بوي قرر وتحليل خواه كلنا عشير بعشير قند بقند الجناب كوشرا بقرا قندا وعشيرة وهكذا تا شامي وان سياحات خواه قريايا وان مناظراتك بخلقيرا كريم او بصاياوية كي او بروجاي كود مجيوي دا بجيوية كود كاره هم كردستان خلاص بك هم عثمانية كو يدينا خوشة خلاص بك هم إسلامية يمي بجن او بك درخ فلاحي بهناوي فره بك بوان بروجاي نهاني تا دشه سلطنت لدريه سلطنت دخه دا كو بروجا خواه پیشکش بك هلبت لوي داري جبوان روزانا مخابن انسان فيري وان کسین کو دهاتن چاوی وان لفیدین وان شخصی بون جبوب دست خستنا هنک دراو پره یان مقام و منصبکی یان معاشکی و هكذا دماغ سیداجی لدریه سلطنت دخو و فکر خواه
وان پێدەویەن کوردستانێک و شخصی کوردستان دا یە عالەما ئیسلامی پێشکەشی سەرتەنەتێ دکە دگەل چارەسەریاوێ پێشی وان دکە دخوازن بە معاشێکی وی هش بکن ڕشوەتێ بدنێ و فکراویژی پاشە بخن لێ ئەو باوەریەکە گەلەکە بخورد یا بە شخصیەتاوی شخصیەتا سەربخوا دبێژە ئەز ji bo xwe nehatime lê û ez ne parsekê meaşim win fikra min paşe dixin win meaşî pêş de di nexa win dixwazin min hiş bikin ez ji bo xwe nehatime ez ji bo milletê xwe hatime û di wê derê de bi rastî ev şanaziyeke mezin e ji bo me ku em tabiî ustadekî wiha ne ustadekî wiha seydayekî wiha ku ji nav me derketiye ku fêda xwe bi qansî pênc qurişa rûmet nedaye fêdaya xwe ya şexsî berjewendiya xwe ya şexsî û bi her awayî xwe fîdayî berjewendiya xelkê kiriye her wekî di vê derê de bê mibalexe teqrîda ew pêxemberên ku gotine em ji we tu ujretê naxwazin em ujreta xwe em destimiza xwe ji xaliqê xwe dixwazin ji ew ê ku em bi wezîfa rîsaletê wezîfedar kirine dixwazin û bi vî awayî ewî jî bi tu awayî ne meaşê wan ne bertîlên wan ne rişwetê wan qebûl nekiriye milletê xwe lekedar nekiriye leke neaniye ser ehlê ilmê heta diyarî û hediyeş xelkê qebûl nekiriye digel ku em ê bêjin di usûla medreseyê Kurdistanê de feqet çûn ratibê xwe em ê bêjin xwarina xwe ji mala xelkê de anîn wî ne ew kiriye ne hiştê feqî û xwe biçin ne jî hediye ew qebûl kiriye heta dema ku di nav xelkê de rehlet û ger kiriye gotiye ez xwarinê we naxwim xelkê xwe aciz kirine heyra eva adeteke me ye qedîm e tu çima wiha dikî ewî gotiye ez ê ku heta niha ez dixwazim dersekê bidiman ê ku bi wezîfeyekê bi karekî digerin gelo ke ji bo wê mexsed û karê hane ya ji bo ku gelo kêfê bikin nav xelkê de seyahetê bikin û di wê hem navberê di mana ku em bêjin bi xwarinê wan û kêf bikin û wiha keza na ew dixwaze ku erka xwe bicih bîne û dîsa di şexsê wî de ew rêyeke geleke tund ku ji bo nefsa însan giran e hilbijartiye rêya nezewicandinê hilbijartiye wî dîtiye tespîteke geleke hêja kiriye ku heyata şexsî dema ku bi zewacê di vê taybet di vê serdema hanê de dema ku zewac çêbû çi xwasa barekî giran yê aborî ku pişta însan dike çi xwasa mecbûr dibe wî însanê hanê ku êdî ji bo qezençkirina em ê bêjin bi destxistina pariyekî xwarin yan ji em ê bêjin xaniyekî temîn bike çi xwasa dibîne minneta dibîne mecbûr dibîne ku ji muqeddesatê xwe teawîzan bide ji ber vê yekê ji bo terkîza ku em ê bêjin temamê qaweta wî temamê fikra wî li ser çareseriyê be li ser em ê bêjin xizmeta Qur'an û îman û em ê bêjin van cîhanîna edelata îslamê be di serdema xwe yekem de ew heyata xwe ya şexsî belkî jî wext jê nedîtiye ku em ê bêjin fikreke wiha bicih bîne yanî em ê bêjin heyateke wiha hilbijere ji ber wê heta dawiya temenê xwe ew bûye bê minnet bûye yanî minneta wî ji keskê re tune ye ji pera re tune ji pêdiviyê dinyê re tune ye yanî têra xwe bi perçeyek nanê hişk aniye bi du zeytûna aniye mîsal yan em ê bêjin bi wî awayî em ê bêjin muhtac nebûye ku ew izzeta ilmê bişkîne izzeta ilmê parastiye ji ber ku di nav xelkê de hineka êdî dest pêkirine dibêjin em ê bêjin ehlê ilmê ne ehlê xwedê ne em ê bêjin wana jî em ê bêjin diçin medresa dixwînin ji bo ku êdî wekayê xwe pê xwedî bikin rizqê xwe bi dest bixînin ji ber wê yekê tehsîl dikin ustad bi fi'la xwe bi heyata xwe nîşan da ku ilm ezîz e di ser her tiştî de di ser qezencikirina heyata şexsî de jî de ye û bi wî awayî heta dawiya temenê xwe jî jiyanekê diborîne du serdemên seydayî bediûzemaniyê gelekî girîng hene yek serdema em ê bêjin Osmanîtiyê ku dewleta Osmanî sernigaye yek jî serdema Cumhuriyetê ya laîsîzmê ku em ê bêjin dewleta sekûler hatiye avakirin wê serdema hanê ye ev du serdemên hanê heqîqeten guherînî gelekî em ê bêjin xuyanî di jiyana di fikrê ustad de di helwesta wî de ne ku em ê fikrê wî de heman fikirin lê di helwesta wî de di
امی بجن فقه اولویت هیه پیشی وی گاوی چه لازمه جوی امتی را جوان انسانانا را هری پیشی چه لازمه لسر وی سکنی امی بجن سردما عثمانیه ده دولت هیه امی بجن بشکل خواه اسلام دخوازه دستک بکه لگور خواه ولو بخوانه دیندار جیبن لی دخوازم که تابعین وان یه که ببین ایدنه دین تطبیق بکن داکو بکاربن مقاومت در و بکن سیدای بدع زمان دبینه کو که ماسه که گله که مزن دربار عدالت ده هي بعدالت که گله که مزن هي لو ماجی تمام قوت اخوه دایه کو نخوشیان تثبیت بکه او جین کو پیدوی هنه وان پیدویین وان ضرورت هنه کو چنه وانا بین تامین کرنه دگل چاره سرین خواه يعني بالتمام قوات اخوه باز ده کو ام بيجن او ايدي او قصرا کو اگر بهنجي وكتنه کو ومرینه به او دکه کو ام بيجن جي او دورن کو تاریمانه وانا روحانی بکه بروناهیا اسلامی به علمی بزانبونه بوان پروژه کو پیشکش دکه إجارة دفع أو كده مخابن يعني قدر إلهي جي أو كان لسردا من قال لك يتون راساتية هم فكري جار جاران ويد تمار خانه را درخستية جار جاران لزندان راساتية جديف لاكو تقديره كي ببينه وهكذا إجارة پشتی وی سردا مهانه بيجن قاطیه قبول کرنه جی دو وقتا سلطان رشاد هم بيجن 19,000 جی جبو تأسیس کرنا مدرسة زهرایتی داینه لمخابن هیچ پشتی کو تمل ویجی اساس ویجی بنگها زانینگه هداویجن حرب جهان دست ده ایدی رود ده ایدی ج علم جهاد معنوي اكو بقلم وبعلم وزانبونيه دقل وان طلبين وخينكو بكارانينا تشكو سلاح عند ماهرن جبهي روس ده ايدي الويدري دس بشردك مقاومة دكا محاولة دكا اما بيجن الويدري برخوا بدن حتى نيكو هيسير دكا بجي دست روسا الويدري برخوا كوي وها هيا اف دوی صفحه خواه دا مجبون تشتیکو تقابلی ما کرده دکه چیه گرینگین و با آوائه که توند دخوازه کو ملت کرد به فکر ملیت هشیار ببه حتی مثاله که جوانتینا و گله که بالکشه دبیجه ما گلو هن میرخاسن یان قوم ارمنی دبیجن تاریخ جی شاهده کو ام یا وقت بیجن ام میرات سرپوزه خورانابین ام میرخاسن یعنی لی دبیجه باشه ایوان فدایی کی فدایین ارمنیا هبون و گاوی دوی شیشه که سور بکن چاوی وان جی امی بیجن داغ بدن سری خودن لسر را خونادن لی ایوا سری پوزی خنجر د بدن آوا امی بیجن قلا کبشوک تیوه کن وسا خوین چنگ جی بهر کاندنا چند دلوب خوین تمام سر وجی دی بهر کن او چه تناقضا امی بیجن ناکوکی هانیه کو بوره وند بیجم جوان مر خاسرن لی او روشا کدن نشانده او د بیجن براستی ام دزانم کو سرک هيا کو شیرا دکه بنده روویا لی ام نزانم او چه سرهانیه ام نکارم باره تهلگرن دویتو بسوا خوشی بخواه بدی دوی او سرهانه کو شیرا دکه بنده روویان یعنی روویا شیران قوی انتر دکه او فکر قومیتیه هر یک جوانا تمام قوم خود شخص خود د فکره ایوه دوی ون کو جبو حیث پاراستنا حیثیت آغای خواه یان سرک عشیر خواه کون روحی خواه به 5 قرشا فدا دکن اگر که او فکر و همت آمی بیجن فکر ملت قومیت بواره هشیار ببونا ند معنا راه پرسیه ده لیکو امجو ملتا کن امجو دکارن وک ملت اندیتر هبونا خواه نشان بدن و یعنی در کبن صحایه هبونه دوی معنی ده امی بیجن دبیجه هلبت او جسارت او ایرو که شخصی ونکارن آقصا می بیجن و ارزانی بفروشن اگر که به فکر عملیت هشیار بونا حساب بکن دی چقاسا می بیجن پیش دکت بونا دی چقاسا روناکتر بونا بله دی دسته می بیجن کسی وک صلاح الدین ایوبی ده همت مزن ده دسته وک ین سیدای بدیع زمان ده طلبه علامت يعني وقت طلبه انوي قهرماني كرنا دوان او كارا ده حقيقه هاتيه خويا كرني بله اجاره يادني لسر زمان ده سكنه او بتايبت نبيلا مكو زمان ما وقت دارا توباي كو مستعيده كو لهر دري شاغ ودا
پیش ده بچه تمام عالم دسیه خود ده بهیله ده فکیه خو میودار بکه ام بیجن لی ده بیجن مخابن جبر کو ام بین او زمان مدنیتی نهات یا نه کرن به نهات یا نویساندنه گلک شاغن وجی ایدی هاتنه تعماندن جالیه زمان دیتر و جالیه زمان عربی و فارسی و ترکی و ایدی کیل کدره نزدیکی کبن وان زمان دیتر تینا خدانه جالی تعبیره و جالی گراماتیکه و گلک هلا و تین دانه زمان کردی سلاست اوی خرا کرنه دوی ون لزمان خوی در کون لورا زمان وک نقشا کل سر کفراتی شکرنه ماینده او پرورده یا به زمان زکماکی تی کرنه نمحتاجی امی بیجن گرینا للفظای لگوتنای او گوتن بخواد هرکن تین سر زمان تنه تو فکر خواه لسر فکری لسر معنی دجوینی طاقت ذهنیاته والا نابه دماغ بزمانه کی دینه تو او دکی تو هم لکلمه دیگری لگوتن و بیجه دیگری هم جی لمعنی دیگرینی یعنی کاری تدبه دو کار جبرویه که گلکه امی بند شخصی زمان زانا جیده خلیل خیالیه موتکی کو امی بند اساس و بنگه گرامر زمان کردی دوان سالان دکو آویتیه جه اهل حامیت را توصیه دکه اواج بو مگلکی گرینگه یعنی پرورده به زمان زکماکی و داویجی به حسینا کو ام جی وک ملتکی دیترن وک شخصا جمع دخوازه کو فکرین خو ترجیحین خو او کن خو وک وجدان ملت بدن ناس کر نبجه ازواد فکر شخص و شخص نه آغا فکر آغاتیه میل آغاتیه نه لفکر ملت نبجه از بیجن ام بوی شکلی ولو كنت بخوا شخصي تجد كاللي او ازهاني دكا سر حسابي ملتكي حمو ملت بوي كرياراتا شرفياب دبا اگر تو بشعب ملتكي بكي وتو سر حسابي نافي ملتكي بكي اخصا مبجن او كريارا شخصي برومت دبا قيمتك زيراتر وردقرب لي مخابن سردمك دني هي سردما جمهوريتي ام بين او كورهي وي لسر بارتيا اتحاد وترقيه كو استاد سردما مشروطيتي ده معنا مشروطيتها مشروعه مشروطيتها شرعي ده دستك دايا وانا مبجن يوي وك محمد عاكف وقال لك عالمين ديتر ده مشورتا مبد معنا او كاري خو بمشورته دكن بالشاور دكن وامرهم شورى بينهم لسر اساس في ايات قبول كرنا ودنا ملتي بي اواي بعصاويه كدكن لمخابن او هاني دنا ودا كوميتي كشارتي كو جدين بتمامي دور حتى مستعدين كو لدجي اسلامي بتمام قوات افخار ولا كمزن بريزن ووسا جيبونا دسردما جمهوريت ده باوابونا جمهوريت كومارا نه اف تشتيهاني بصايا او رئيسي وي اف رودايا حتى جاليه دماكو اسطنبول بويا سيداي بديع زمان ويدري انجليز وي داغر دكن ويدري لدجي وان ببرتوكا كخويا كو بناوي خطوات ستة شش خطوة وخاباندن انجليز اكو دخوازن خلكين معصوم ين جاليه فكره خوا نشيار بخوا غري بدن و انجليزا وك حامي و باراز ين كوان د باريزن قبول بكن لدجي وان بلاوكي بلاو ذاكرني هنگاما كو مبجن لعيداماوي دگرن ين انجليز دخوازن مبجن وي دار دكن حكومتها انقره وي ودخينا دخوازن وي شرف ياب بكن حتى بالناوي رئيس مجلس ين مبجن رئيس جمهوري وي قاوي وي ودخينن لدما كو دش انقره نراكو او انقره هانه تاريخيه ك هري تاري يا روحانيت اخو دجي قال لك غمجين دبا لو راد بينكو قال لك او بارلمانترين كو وكيلين كو هاتنا هالبجارتن دغفلتك قال لك كوردنا جي اسلامي بهاين حتى جنمجو عبادت وطاعته دغفلته دنا لويدري دردكبا دناف چپک انده مبجن تي پیشوازی کرنی کرسیا مجلس ده خبردانه که خویا تاریخی دیگه لویدري بتایبت تینا بیراوان کو ملت شما دستک داوی حکومتانو جبر کو ام بیجن او حسیاتا وانا دینی دوی اگر کو ون
اف سرکفتنا هانی را ون شکر نکن دی ضایع به دی تیک بشه دی دستی و بشه ملت سر ناوی وی دین اسلام پیروز دستک داوه اگر ون وها نکن دی قوت و دستک آخه بده جیه کی دیتر اف جمع بیجن سدما پرچبونا چوی انسانه ضعیف بونه به هف کتنه تیک چوینه دست بکرنا تیک چوینه یم والحاصل لوی دره دماکو او خطبه یا خواه او اخافتنا خواه دقادینه کسین کو د باوریا خو ده هنه کی سست بوبون عبادت ام خو دور کتبون غفلت لوان خورتی کربو هجما روان درد که دو قاطا ين كون نميجا خودكن دو قاطو دبن هلبت اف رئيس منخوص ام بيجن كيف ويناي ودبجا سيدا ما باتا كركو ام جوان فكرين تين بلند استفاده بكن لمخابن تهاتي نامه تا فتنه و فسادی برا نامه دا تهات جتشتي ومينا نميجي باسكر او تشروشه لوي دريد بجا پاشا كائنات دا حقيقتا راستية هري مزن ايمانه پشتی ايمان نميجه يكو نميج ناكه خاينه حكم خاينه مردوده تليا خود دريج دكا وها بوي اواي باواي كي قطعيا فهم دكاكو اف انسان هاني دا عن عناياوي دا حقيقة او كا قال لك مبيجن تونديتيه كا باواي كي توند لدجي اسلاميه ومحاولين كورد كاكو مبيجن دين اسلامي باواي كي بتشوسينا اهل الدين جي مبيجن اوين غافل بخافه جري بدا بوي اواي هف ناس لكن لنا خوازه دقرويه كيجي پرده جسر رویوی باویجه یکسر بیجه اوا کافره و هایه دبنه پرده و شرطی ده بهیره داکو بلکی بمنافقی اوی تنه امی بیجن وصا کار بمشه و اوایی که علنی با اوایی که اشکره ایرشا اسلامی نکه و قانون و بریارن لدجی دین خود تعالی در نخینن دا بوی مقصده و دیگره چای کردستان اللي مخابن وصا نابه بتایبەت جی به دەست پێکردنا تەفگەرە ڕەحمەتی شێخ سعید بەها ڕاستی هاتیە پرۆواخەکردنی 1925 ئوستاجی یەک جوانایە دەگەل کۆمەک سەرەکە عاشیرێن دیتر و پێشدەهاتیین کوردستانی کۆچی ئەو کێتێکردنێ کۆچی ڕۆژئاواتێکردنێ بارلایە گوندێکی و کەسێک وی نەبینە حتا یەن وی دەبینێ سلااوێکردنێ و ئەمە بێژن کۆمەکە حەقیل وان دەکەن و ئێکل وان دەخن وهاکەزا لە ئێدی وێ سەردەما دویەمدا ئەمە دەبینن ئەو سەیدای بەدی عزەمان سعیدێ کوردی بنێ هەر مەقەلاوی و کوردی ئەو بووە ئێدی دەرفەت نەمایە و کوردی بنویسە ژبەر و کۆمار لەسەر بنگەهێن ڕەهپەرستیە او هر کسی که ترکیه دجی ایدی ترکه ایدی خبردانا به زمانه که ایدی ترجی سوجه که جزا هر گوتنه که کردی را هاتیه داینه او تاریخی انوانا بو وسیقه نخواه ثابتن بوی اوایی سردمه که نه دست بکریه علمانیت دست بکریه ام بیجن سکولاریزم دست بکریه لایسیزم و لایکتیه دست بکریه لایکتیه که ندن معنا به طرف ماینه ده به تمام قوات آخه لهلا به ایمانی سکنیه که تمام سمبولن که دین خود تعالی دن ناس کرنه خود تعالی تینی بیران برف که وانا جهوله راکن تیک ببن لسروی اساس هانه بناوی لایکتی لها تیک کرنه و بی آوائیجی هاتیه معامله کرنه اما بیجن وقت نمونه ناوی خود تعالی حتی هاتیه گوهرتنه ببن خود الله اکبر تانرو اولودور مثلا بی آوائی هاتیه گوهرتنه و بسالان او یکا هانه بردوام دکه مزگفت جی دری اما بيج مفتل دری وان هاتي خصن ينكو بونا تولى خانه يعني قال لك حقيقه او كان مزن كارسات مزن لدجي اسلامي وسمبول اسلامي تكيه زاويه او جينكو ناوي خود تعالى تيتا ذكر كرني تيتا پرورده كرني اوانا جبني ده اما بيجن بقانوني تيتن را كرني والحاصل بهر اواي خو لدجي سمبول اسلامي ايرش هي بالعكس او سمبول وقتها كي سمبول كفري بون بمعنى او سريك وشوقات ده سريق او كاسين هاني ناهلي سجدي ناس سجدي قانون شوقات دخن حرف عربي وردقرين ايدي قد اخذكن دكن حرف لاتيني وهكذا يعني شو سمبولك خديك روجين بري ينكو هناكي ارتباطا وان بدين هبو وان روجانا جبني ود دخوازن وان سمبولين هاني
قد خبكن جهولي راكن سيداي بديع زمان بهر أواي خو مخالفتك سفيل اللي دجي فيك دمشينا معظمه كده سوي ده قال لك إنسان جوانا إنسان جندينا يكو عطارن يكو شاي جينا أما بيجن قال لك إنسان كو جاصة علمي و كل مك إنساني بيتر تننا مخابن درفت جي تنا كما بين قال لك أو أهل علمي وبين جمع هبدو ونايا دايني جي أو درفت هاني ليه دقل فيها كيجي بسایاوان رساله نور کلیات رساله نور کو دده دست بکرنه چما کلیات رساله نور کو بنگه هاوی لسر تفکریه لسر با آوایی کی عقلانی و دلیلی تثبیت کردن حقیقت ایمان و اسلام حقیقت نوی نک امی بجن شرط ایمان و اسلام چند و چوایه بی آوایی بحث نکه لحقیقت آوی چیه حقیقت باور کردن از ملائکت چیه حقيقة حشرية شيء ممكنة قالوا دليل هي حقيقة وحدانية ويكتيا خذ تعالى شيء دليلك فيها كره هي حقيقة معجزبونا قرآن أف قرآن كتاب خذ تعالى قالوا أف كلام خذ تعالى قالوا بالسدان آويان إثبات كرنا معجزبونا بشل وجهي إثبات كرنا معجزبونا هر وها إثبات كرنا حقيقة جديولاك بحث السيرة بكم بيجن سيرة حياة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بهر أواي ممكن بناوي ضرورتها كو دفيكو رسول هبا دفيكو النبي هي ومحمد عليه الصلاة والسلام كو رسول خد تعالى بسدان أوايان أمي بيجن بالدليل كرنا رسالة أحمدية عليه الصلاة والسلام يعني حموان باوريين أمي بيجن ين بإيمانه بنجهن وي أساسن وي ركنن وي وإن حقيقة إسلامي كو أم بجن بنكرن ملاوي وكم بالأساس شيكرنا جبوان بالدليل كرن شما أف عصر هاني عصر لي برسيني ما دام كو عصر لي برسيني فلسفية برسيجي دكي ناخو أو باوريا كو تقليدي دي نكاري ونا سرنجي خو بسكنيا استاد جي سرناوي تمام عالم اسلامي برسوكي دغينا بي اوكي بره هر حقيقه ك ايمان و اسلامي دليل خوهنا لسر دليل عادي اواكرن تو تشتكي كنا اثبات كرن دي اسلامي ده تنيا يعني بتقليد او علمي ام بجن وحي بعلمي عقلي حاتنا اثبات كرني الله قال لك جرينجا حتى اهل المدرسه دماكو دستر دما ديام دهاتنا جم سيدا قوتنا ما مستا سيداي بدو زمان استاد ما طلب ما مسين ما دبستان عنده ج خدي بحث ناكن بحث خدي تعالى ناكن ام شبكن جمره بحث خدي بك استاد جمره مثال ميداهن عالمين كلاسيك وزاروك خدشان دنا مي بيجن مدرسه وجي خلكر دغوتن نشين فانا مي بيجن علم كفريه وهكذا وي ورنا قلت لما مصيانا للوان درسانا قهداري بكن هر درسك بخوا بحثا خالقي خودك جعل مي اكونومية مثال تينا جعل مي اقتصادي ام بيجن جعل مي ماكينة جعل مي اجزاتي تيه ام بيجن درمان الناسية هر علمك بخوا او اساسي خودا ربي خوا بزمان حالي خود ده ناس كرنه يعني برشافك ايمان وباوريه ده برشافي وان وجا او بوي باوريا بن ايمانه تمام وان علمي وان دنيوي وعقلاني جي وكاي بوي اكسيرا ايمانه تفروني دبن دليل جي باوري وعقيده راب شورا شك قال لك مزنا او كهانه بجن يعني ده استاد ده جي كده ده كليات ده بجا هروكي او خطابه قراني كو دو وقت يقعد يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب او ان كوي غاب يهودي بون وجهوبون كتاب ناف دستي وان دبون لغوري اميا عربيه عرب امي كتاب ناف دستي وان تنبون زانابون يعني دزانبون علم الهيات ناس ذكرن اخرات ناس ذكرن نبوات ناس ذكرن وهكذا دوي هروكي كو في عصر ده يا اهل المكتب يا اهل المكتب شما إيروز أم بين أهل الكتاب إيكو تعصب ده ما بون أو بون إيكو برسين كارون ببرسفينن أو بون اللي يكو ده برسين برسفا برسين دقاريان أهل المكتب يبون نخوا خطاب جوان رايا دوي أو تفكر بكين يعني ما أدقالك ما حمو فان تنقبوني علمي وبداس خصية
وان لهف هاتني هاني لجور هفبونا هاني وهكذا ونحمو بشعبي خد بينن ناخذ خطاب جواره ما خدون عقل ناكن ما ون فكر ناكن ورن ام فكرك هفبشتك وش خدي بفتر خداي بكائنات حمو مخلوقات كو تنيا سروي كم هف بكن دوي معنى يدا دما استاد بيجا ام ناروك تمام بنجها پرتوکین خو لسروی او که آواکریه یعنی علم کائناتی كتابة خدای تعالی یا کج صفات اوی کلامته بكتابة بوي بقرآن بأو كي تفسير دكه بكائنات تفسير دكه بوان علم الكائنات تفسير دكه بوان علم مودرن بوي أوي تفسير دكه يعني ناخذ كتابة كمزن كائنات دمي بيجن د نارينا د برشافكا قرآن ده تفسير اوي دكه بحث اوي دكه جبروي كي هن كتابين استادانا وقت كتابين كلمات سوزدر امي بيجن قوتنان تو لشوف انسان راسي تفكرك هاوقصا خورتا اراستی دماغ مرد خوینات و تپید حسیکو کلاجانا ایمان بترچه و حالت ایمان بترچه بو تا راکر سر نگیتا وک کلیل که محتاج آوی به وستی خوار بو به لبر مرنیه لی تو آوه کمی بربر ویدی وسا تو بسر خوابتی تو روحو گیان دبینی از به ادعای که مزنم انسانه کو بری خوابدن وی ریساره نورین کو استاد نویساندنه کلیات آوی براستي هم جالي نظرك يعني نظريات اوي وديتنا اوي قلك خرد ببا ودربار اسلام ديتنك ام بيجن توكما بدس بخينا دي ايمان اخو نهبك دي ايمان اخو لسر دليلا عوابك دي قاوتا جينا ام بيجن خرد بينك ويدي وحوي هوساكو اسلام بيجي بيراتشي ببا قال لك مهمه اما بتريد في اوانا دماغ كراد بن نميجي باوايكي كسالا وكاي بتنبلي بدل نخواستني اما بيجي وكاي كو صغريكي كو بكن رادبن او انسان هانه دي بشوق وعشق كمزن كو فوق عبادتي من فرصتك ببين كو بري خبره بقدن اوي بصايوي تفكر هانه فيكي بدست بخينن ديب كي ماني كود اگر كو بري خبدن وان فرتوكين كو نويساندن وي كليتاوي دي باسلام اخو سرفراز بن سر بلند بن بزانه بن کو هر حقیقتك وی دینی هانه تی اثبات کرنی نه ما چاو گرتنیه نه تعصبك کو خاطنی تسلیمی و کرنه رحمه خدای لیبا کو اوی حت تمام عمر خدا لفقیرتیه که ام بیجن بمیناک ده بامکانیه ده عجیب ده لبروی تبع کرن قد خیه وان پرتوکین خود وقتی خود دوی گاوا مسعید دویم ده به اوکی به دستان دنویسین بخاصی 600,000 نسخه به دستان تین نویساندنو لتمام ام بيجن سرانسری ولید تینا بلاف کرن با آوای کی و شرطی دبن دستره هم بوی آوای کلتورا ام بيجن پاراستنا خطا عربی تا پاراستنی و هم جی ام بيجن بوی اوکی حقیقت قرآن دنام ملتی دا تینا بلاف کرنی تینا نویساندنی بوی آوای ای روز ام بيجن استاد دوی فكرة خويا او كده بسر نكت مدرسة الزهرة بأواي شكلي او نكت هيفي دي كاج طلبي خد بيش روجي دوي او بكن مادا تنجي بجيه بينن لي بالي نقطة كده بسركت بحزاران باكي تا ايروز بمليونان وان خندكارين كو بري خدان زانينجها دور دا پرورده بون وعلم مودرن خندن وانا بالنظرية استاد لسر برتوكين استاد هم ايمان اخو باراستن وهم جي ام بيجن او علمي هاني تحصيل كرن او جالي علم الدنيا وعالم علم الدنيا لي همان دمي ده جي ايمان اخو ساغلم يعني دوي نقطه ده علم عقلي وعلم نقلي بيو اواي استاد جهان ده هبدو د سرانسري ولاد ده لي استاد دي ساجي ام بيجن وكاي هيفيه كمزن خاصيه براستي كو هر مالكي او پرتوكي كو نويسانديه كو تي كافني وك اگر کو صاحب بنا هیوی دیگه کو شورش که انقلاب که ایمانی کوش عالی خلقی و تی امی بجن خلقی که دیندار دیگه او سیستم و رژیم به ایمان کو رو بده يعني امی بن او دخوازشته کی تطبیق بکن لجبر و مقاومت که قال لك خرد یک و حیاته بتو اواینا حیاته که سکولر قبول نکنه ناخر حیات اخوه و رو بدن او كيمانيا هاني مايه يعني امی بجن د مدرسه د جانا هاتيه حبس كرن او
كليات رسالة نور كو دخوازا ملتا كراكا سر بيا دخوازا بفهمي بجن چرا كده هر مالا كده لوكزا كده هر مالا كده ام هيفي دارم كو ايدي وي كاري خانجي كو ام بيرابن استاد بتمام قوت خودی ساد بيجم خواستیه کو ایمان آوای تقلیدی بینه تحقیقی لیکولینی یعنی کار آماده به برسوا همو پرسا بده لی هنک بزانبون یا نبزانبون امی حسنی زان بک امی بجن نبزانبون يعني دفيجا مثلا تبخينا تي فعم بكي تبخينا ناخوازم كبيتن شرح كرن ناخوازم كبيتن شيرو بكرن او قوتنا الاستاذ تشتي قوتنا هر يك جمله كجوان جانا بربري خندنا برتوكه كي او قصا جو علي معنا خاطر وتجيب ناخوا وي قاوي شدبه يعني او برتوكه كو انسان ج تقليدي بر بتحقيقي ولا كورين ودبه ديس دبه آلتي تقليدي ديست ايمانك تقليدي دست بيدك يعني بكي بلذتك الحسا وكايمه بنت ذكر جي هاري تكيج ده ذكر بكي وغوفن ده ذكري بكي وهكذا ديست بكي دليتا خوش دبه بوي اواي ننا ريسار نور خاطيكم مجيت او بك ام بفورمات بك لغور اساس ام نظريات برچاف که ایمان ابتدا تو کاری مجاران نرینا اسلامی ده نرینا قرآنی به پیوی دی پیوانه که قرآنی ایمانی اسلامی بده دسته جبروی که توندی لدیوی که درد کردن که رساله نور به وسیله تقلیدی ج تحقیق برای انسانا بده عالی به هزاران طلبه رساله نور هنه دناو کردا ده جیدی جماروان بکی 100,000 بهتر خورتن کرد ایروش خپه گرتبن از جوان لاوا دکم که استاد ما هر دو باسکین بگین هفدو استاد هاتیه باسکو کرن یک بازکیه ایروش اما بجن تنه هر وکی کو او جناحين او بازكي استاد يه سردماويه سعيد يكم هر وکی کو وقت سردماويه حاشا كفري به هر وکی کو خوان داكر به هر وکی کو دلالت ده به حاشا نوصايه دو سردم ام بجن از قياس دكم تمي ويكي سردم پیغمبر عليه الصلاه والسلام اي حياتاوي دو سردمي وانا كي جانا وانا سردما مدينه و سردما مكه سردما مكه کو ظلما مشركا بو طاغوتي لويدري حكم ذكر 13 صالحانه خدای تعالی او احکام او که دوی دیره داتانین احکام کو توحید خردکن دلیوان خردکه باوریان خردکه تفسروان او کانابو دماکو درباسی مدینه دبن 10 سال داوی نبوت پیغمبری لوی دیره ایدی جواکه که مسلمان هيا کو راضین بحکم خدای تعالی دخوازم که ارادات خدای تعالی سروان بیتا تطبیق کرن و رسول اکرم علیه الصلاة والسلام مدينة جبوي دبا منبرا فضل كمالاوي ايدي الويدري فضيلة وكمالات وأما بجن عدالة إسلامي الويدري رود دا الويدري حكم دكا إمكانا إجراء وتطبيق دبينا ايو استاد عكسي وأما بجن السردما يكم كسعيد يكم شعبي خد الدولة العثمانية دماهيك الدولة العثمانية دفدكا أو بهيفيك وبلي بعدالتها هي ظلم هي نحاقي هي خرابي هنا دخازة وراست بك أما بجن مثلا بجن مشروطية بمعنى مشروعية اما بده شرعية ده يا جماعة بيجن دو كنجي پادشاه ولو که پادشاه بردوام بك كنجي قد اطاعت پیغمبر بك او خليفه ام سرسري ميه لوقته کو ولو ناوي پادشاه به خليفه جيبه اگر اطاعت پیغمبر لګور پیغمبر عليه الصلاه والسلام اخلاق پیغمبري ناجو ندري چاوي ده او بخا ام بيجن ريبرك كلشك نتشتك جي جبوما اطاعت وجه سرما نواجبه دوی او که دامه بجم تمام قوت اخوه خواستیه که امی بین بپارزه او قصر اسلامی که وی تعمیر اوی بکه وی خورد بکه لسر نگاه بمینه اساسا جرشه که اساسا که امی بین وی روژا ویره روژا مدرن ره عصر ویره وی آماده بکه لی دا آدنه دا سردما دویم دا ایدی تک شویه yani aksi xavet gere vekayı ku ve gere asra cahiliyet yani tamamı çi sembola ke İslami gavkadî me bas kir hebe dijminantiya ve tekini bavaya ke eşkere üstacı bi tamamı qavet û taqata xwe li dijîveyê ke sekine vekayı ku me peygamber aleyhissalatu vesselam çawa ku 13 sala li bar wan şikenceyî û taadeyî û neheqiyên û xeberên ew ke
أهل قريشين مشركين قريشي كو راوستيا تحمل كريا أوجي بهمان أواي لهمبر و نحقيا بميناك وبدهان جارات تجعر كرن كو نيفي عمري وي كل ويدري كو زندان هذا در باست به حتى كل دما نت زندان ديه زندان خراب ترى ناهل پرده كي بدا بر خانيه خو لهمبري قره قوله كي كو بجي دكن مالاي وهكذا يعني شکنجه لسر شکنجه كو در باست به برعكسي أمي بيجن سردما پیغمبر عليه الصلاة والسلام هروكي كو مدينة وقرية بمكة سردما كوها تون در باستك لي خد تعالى موفقيت دديه صبرت ك استاد كو سري خلبر نحقيه كهري بشوك نت طبعا بحسيات خد كاره دبي اگر كو دين من انجي انتحاري منع نكر بنا دينها سعيد رزيا بنا دبني اخر اقصى كو بن شرط مرشي جراند تديه واستاد كو لبر نیکولاوی ام بيجن سر فرمانداری ام بيجن ين روسيا کو سر خونه توان اجبر ایران و اقام نکریه تلیا خود ريجي شعبي ام بيجن ما استفيا به كمال كريه وهكذا يعني او قهرمان هانه کو نشيه پاشكي سلطان ماشي نکریه ب تیمارخانه و به حبسخانه ام بيجن زندان رازي بويه لبر شعبي وي شيخاما لطلبي دخن انسان کی به دو قرشانا که تین حقیره دکی تین نهیلن پرده بر او کافه یعنی به هر اوایی که تی پر واقع کرن د خوازن وی سرمانه بقفرین و هكذا بسدان اشکنجه جعر دکن در رمضان ده يعني انواع انواع اشکنجه تعدی خرابیه و جنایتان ده او كده هنا الحنبر وانا صبر كريه جبونا كو او دعو دوزا كو دس بكريه دركه سري رهوري چك برده او دعوا كو مي بيجن توو تخمن نوري كو چاندنه بساوي كليات رئيسار نور كو نويسانديه كو برسبب هزاران پرسانه يه هب كو دبه مي بيجن هيويه كي دبه برسبه كي جبو انسانن ويغاوي و انسانن كو دي پشتي ورن گوتنه که خود بيجد وي از شو بكم من عجره كر از د سردما مي بيجن زفستاني قشايد هاتم هون دي بهاره مينا وقت امي بيجن سردما مينا بهاره امي بيجن خوش گش مينا بهشتي وني ورن بهيفيا امي بيجن كو ام دو اي فيغا ودوي سردما دبن بكيماني جاليه او كي و سربستي و خو گهاندرا وانستانا بلاف كنا وانستانا اخافتنا وانستانا هلبت ام خدي امكان درفتن گلكي جيوي بهترن بهيفيا كو ام باوايكي توكما دو استاد بگيجن هر دو هيلي بگين نفدو سردماوی یکم سردماوی دویم دا کو درمانه کی هجا جه درکوه یا نا دگل ام گلک جارا درمانه کی تو اگر کو نل گور پیوانا بکار بینی دگل کو درمانه دکاره به جار جبو انسان د شستو یکمین سال وگرا وفات ویده ام برحمت بمنداری ویاد دکن رحمه خود لیبه خود تعالی برکت خدمت اویخه آکل پیخ وهشت بکنور د گورستان ویده ده حياتوية أبدية ده إن شاء الله تعالى بسر السبب كالفاعل هر إنسان يكون بيجن برتوكا ويخاند بعمل كر زدان خده ده بكي هجاوي ده بيشا دفتراوي وخده تعالى مجي وك طلبة وك بيرف إن شاء الله تعالى بك أهل غيرته بك أهل اللي كولينه بك أما بيجن قوتني بخال لسر دليل لسر زانسته آوادكن داد مزرين وبينو قد شخصيتين قويين كو بيجن ببنش قرشا في بيجن فيدا ملتي خو فيدا بيشروجي نافروشن ناخن برنگا ومدد پريشان ناكن ال بيخو پريشان ناكن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.